ji bernameya pirsa me xelata we bi xelekek nûre ev dem û hemûdemê we xweş bin temaşevanên hêja. Di vê xeleka xwe de em ê li gundê Girbikêlê yê girêdayî bajarê Tirbispiyê bigerin. Em ê pirs û xelatên xwe bi gundiyan re parve bikin. Lêka em niha pirtûka goma amadekiriye nas bikin ji bo ku em mijara xeleka xwe jî nas bikin. Pirtûka bi navê Rawan ji berhemên nivîskarê Kurd Dîlawerê Zingî ye. Di vê berhemê de nivîskar hewl dide ku jiyana gelê Kurd ji aliyê wêjeyî, ramyarî, çandî, civakî û bîrdozî ve zelal bike. Biriya hejmarek ji gotar û lêkolînên di vê babetê de, nivîskar xwestiye got qonaxeke balkê ji dîroka gelê xwe ji me re diyar bike. Di şîrovekirin û ravekirina jiyan, berhem, xebat û têkoşîna hin serwerên navdar di civaka Kurdî de, ji dawiya sed sala nozdemîn û vir de, nivîskar li ser pirsgirêk û nexweşiyên gelê Kurd radweste û li gorî bîr û baweriyên xwe çareseriyan jê re destnîşan dike. Hin kesayetên navdar got di vê berhemê de wekî stêrkan diçirisin evin: Mîr Celadet Bedirxan, Osman Sebrî, Qedrî Can, Rewşen Bedirxan, Seydayê Tîrêj, Hesen Hişyarê Serdî, Yusuf Berazî û İsmaîl Umer. Ji bilîvê jî di vê berhemê de nivîskar li ser giringî û rewşa zimanê Kurdî û rewşenbîriya Kurdî jî radweste û di dawiyê de jî hin helbestên ku li ser nivîskar ji aliyê helbestvanên hêja ve hatine nivîsandin dixe nava destên xwîneran. Ev pirtûka navborî ji weşanên Yekîtiya Nivîskarên Kurd Sûriyayê. Di sala 2017 de ji weşanxaneya Şilêr hatiye weşandin. Belê temaşevanên hêja, me niha pirtûka xwe nas kir. Ji xwe mijara xeleka me jî girêdayî zimanê Kurdî û pêşketinên gotê de çêbûne. Ji xwe di nava pêşketinên zimanê Kurdî de vekirina kanalên televîzyonê ye. Pirsa me jî girêdayî vê mijarê ye. Pirsa me ev e: yekemîn televîzyona Kurdî ku bi zimanê Kurdî weşan kiriye, kîjan e? Em ê vê pirseyê derbasî nava gundê Girbikêlê bibin, bi gundiyan re pirs û xelatên xwe parve bikin. Wekî her car yê ku bersiva rast dizanê, em ê xelatên xwe pêşkêşî wa bikin. Dekan bi hev re berê xwe bidin nava gundê Girbikêlê. مرحبا اشترى شاوي مرحبا شاوي تباشي مرحبا ساق بيت هرابي خير بسلام شاوي الحمد لله مباشر مستقبل كا امتى نازبك فرحان حفصلوك كومينا شهيد كوتشر يقندي قلب قيلي ويس السراف سر شعبا ونسروكي كومينين انا بله كاجمرا بحسارة وشا قندك روشا قند ايصال يعني وقت بيجي ايصال نخوش بو باران نبو قندي ما خوش عن محمو تفدا اتفاقا ما يكا ام وقت بيجي ام حمو وقت برا بفرا جيان دكن و صالا وقت ايصال دا بارانا ما نبو قندي وقت بيجي عردي خو تفقل باندن وقند الحمد لله خوشه ووضعي ماجي خوشه باش بيشكتني ان شاء الله. اي باش ام جي هيفيت كنقول بخير وخوشي بن اهم ده شخو ام ده تلفزيون استيرك تي فينا برنامج برسامه خلاطابا میروهاتن گونده و مقامی و ببینن ام برسکت کن یگو برسویت زنیم خلاطکی جیتن و حاضری جیره از حاضرم نه مجارا مش خوای گریدای رفش زمانی کردی و پیش کتنا ویا برسامجی اوه یکمین تلویزیون کردی کو زمانی کردی و شان کریه کی جانه تلفزيون كردي أولي جوشان كر ميت تي في بو ميت تي في جو أم شونا نل جندي ما هنجاني صحن ما صحن نبون أم شونا تربسبي ما بيشوي أم شونا جم ما ديت ما تي في بو
نه دوی چه خیده چا بو مثلا هسته کی چا بو با تلویزیون کردی دید وقت بيجي رونيدا جاوي ما رونيدا راسي ما مديت جاوي ما رونيدا وقت تلفزيون كردي ام تشون جم ما تشكي غريب ديديت يعني ما اقول الحمد لله تلفزيوني ما تشيبونا ام سركفتينا وقت بيجي راغاندا ما عالمي تشيبوا والحمد لله والگوری ویجش خواب پیش کردن حیا روزا ایروجی ایروجی گهانه پیش کتنا حیا و که ایروجی وجه الحمد لله تلفزیونی ما پربونا ستيرك تي في مثلا روناهي تبع ايه هنا ايه كل سنه باشور وانا جي هنا ونا الحمد لله قناتي ما پربونا نخول گوری بیت به برسواته مت تیویه ما تي في و تجی جی باوری بعد بحثید باورم وما تي في ايه اولي روجمي تمام الگوری به امی خلاطی بتنتهی که برسوا راست به تارابي تجی هر هبیت صابی مرحبا جواره وان شاء الله تاخي بخير تقعد بجواره المام مستر مرحبا جواره مرحبا جواره كان بين جموا ميرونن تشاونا مرحبا صافي تشاوي صافي الحمد لله بخيرات صابي امتى ناس بكن ماموس احمد ماموستي تشانت الدبستاني ما مستتيتكي بلي راس البستانة قرب كيل كان بين جمع بلاتجي مرحبا سرچاوا تشاوي تباشي صابي سپاس مچاوانا صابي كم تناس بكن ناوي من ماما سميهانا ماما سازمان دبستانا قرب كيلي تجي الفي دبستاني ما مستي اري كان كيزمر بحسا كاري في دبستاني بخوبك تايبت زين وانين زمان وانين زمان راستي وقت بي زماني كردي قالكي خوشا زماني كردي شيرينا يعني كسي قدر زماني خبردي يعني وقت بي تند بي وندا كريا زمان بخوا تشتي هري سركيا دجيانا كردادا دماكو يعني تشاوا زمان وندا نبو دريا تيروك و بيكانوكا تشتي جواكا خزايدا دهنجي زمان وندا نبو بالكاريا تيروك و بيكانوكا وتشتيولو وقت بيج نفسكي درباسي نفسكي دندبو اري نهال فيدري أصلا بشكتنا زمان وقت كنت خندكار تشاوا حينكشان أصلا بشكتن شوية ولا تراسيل في بيشكتن قالكي تشيبوا بشاگردانا دسبيكش خوا زمان قبول نتكرن ليفي تالي راستي وقت بي بالكاريا ما مستيا بالكاريا شوازي ما مستيا ما قالكي زمان بيشكت زمان قالكي ما بشاگردا شيرين كر ايوه شدستي وصابي كان بين جمع مستيد كانت تجمر بحثات تقواني جواك تدينا تشانت اي تشانت كانت جمر انك بحثات حياة كشان أصلي ون بيشكتني دكين شخوا دسبيكي اوكو ماموستي ما جيغوت دسبيكي شو قبول كرن نبو جبرگو دولت الجمعية السلادارية وين تشكو اف زمان جمع بيش بكوي شخوا دماغون بيجن زمان كردي قالك يجي نأجي إيرو تاني دا دسبيكا ديرو كيف قالك دج بريتي هاتي سري قالك جداهي بجنافا قالين فيرد تشيبون او يسدا ماي ما قلت دسلاداري يقول سر الفيدك يقول فيدك جهد بو دملي چاند براستي انها قوم بگرن وانه گو دبستان ای دسلاداری دان گو دبستان می کردی دا براستي گلک جدابون ناورا وانده ہے يعني قوم بگرن انها د پرتوک می دبستان ای کردی دا جسپیکا گو گردون هاتیا فاکرن حياة جو بيج روجا ما يروج حمتي دني في سانديا ام بيجن نق بحث وقت بيجن دولتي بحثا زماني عربي تنيت كر يعني بحثا ديروكا خو تنيت كر اما الفيدا كي خاله هر قلي تدت كي
چه گل سریانی چه عرب چه ایجیدی چه ام بیجن کی زمان کردی دایا دراوشاندن دسته کی چه بویا چه جواک هاتنا جیان کرن چه الویدک چه دولت دنجی یعنی برفرهیجی بحث هر تشتی کریه ای باشه دسته و صابه انهاد وقت متزان انهاد پیشیامه بازده گلان جشن زمانی کردی هیا خوش با وی مجاره خلق آمجی گردایی وی مجاره زمانی کردی و پیشکتنین گو زمانی کردی دا چی بون جخوا برنامه مجی نوی پرسامه خلاطا ویا ام پرسه که دکن یکو پرسوارات زانیم خلاطه که بدنوا ام انها پرسه که جو هر دو بکن اون پرسوایت زانه بین ام خلاطه که بدنوا تمام هر کی خلاطه شخوا یک راست بک شاش بی به ایگو راست گوتی آب تنی خلاطی بی تمام میشر حاضرن تمام درباره وی میشاری داشت خوا یکمی تلویزیون کردی گب زمان کردی وشان کریه کی جانه ام پیشی ورنجا ما مست پیشترم بینجم تا يا مت تي في بمت تي في اري يعني تيجي سر في تلفزيون تزاني مت تي في دسبيكا وقت بيجي زماني شخوا تلفزيون دركت مت تي في بو تمام تدبي برسوات مت تي في مت تي في بله بكي شاش بي نا نشاشش بد جوز ما مستاز زمان مأزانم اي تمام كم ورنجا ما بالي تانا خوا تدبي چي براستی همان برسها اجی تبلی ماموسا خود مد تي في بوشبرگو خوزاتا نويدا بيم نبون زوفا في قنال دركت يعني في 27 ساله ويتشي ويا يعني نوطيدا دركت يا في قنال يعني اوجو ديفيجن بافو بيري مد ديفيجن بدسبيكا جو تلفزيون دركتن بش خوزاتا ما تشتك دسبيكي ام بيجن فقير تيجي قالك هبو نتشون دبستانا هم زماني عربي جنزاني بون قناه هي جو دركتن جو حميم عربي وما تشكش في منتكر قدام جو اول قناه دركت راسيم قالك كيف خوش بولوك بيجي ما قالك جي مرمي تقاندين جمرت قوتن جو مت تيفيا بشتي وينا قالك قناه دركتن باش وينا دركتو شو بيجن نوروز تيفي قالي كردستان بيجن بيدا ويش خوا روناهي دركت روجافا دركت بس اما دسبيك از بيجم غوري نارينا من مت تيفي بو يعني برسفا وهردو جي مت تي في ونجي باورن يانا ايه وقشاش بي قشاش بي برزغريك ونهردو جي ما مستاني ما مستي زمان شخوا اگر برسف راس ما غير كي خلاتك بدنوا وبرسف شاش بي شخوا ام يا راسي جور بيجن ابيا مشكله جوره تمام ام خلاص سر بمينن ام نغهرن يا داوي يا تجي داوي اي تمام ام سر بمينن مرحبا مرحبا سارة سرچاوا شاوي تباشي باشم سپاس ون باش فين صعبة كم تناسبك از افين ج گوندی گرب کلمه از بوکا گرب کلیامانو تبوكاواي اری اري تخاسي تبوكاواني افو دم هيمن افدر خوشي عن كنتيتا گوندی تشكيش عن كنتي بيشي اج بیان دورم اي افدر خوشي بياندو گوندی گم هوت درابو به یعنی گوندی مو خوشترا لی امان هاف جیبو گوندی من بون وکه هفدو يعني نها افيجي ودرج وكهبا يعني تبيجم او خوشترا يعني جي قمرو لي بي خوشترا شخو طبعا او در خوشترا لی بصم افدر جي خوش عاد يعني عوديني ده الفرق كنت كاريت كي انا نا اري يعني تاني- كارت كرن هاز دبش كار قر هاي زلمالي ما اري تنافق لجار كدي كاركي اميزين ده ما بيش ده تو كاريزمان چاوانا باشن يعني مزمان خونديا مبارك کار کریج 2012 و مزمان خونديا يعني از خوش زانم يعني بيش كنت انت تشويت زمان الحمد لله حسكري زمان يانا ما كي حج زماني خوناكي انا زعما هنا كان جارنا جد جي زمان درت كيفين نعم من ايد جي زماني خو دارت كيفن يعني تبيري اري تجي بي خص انت بيري
تجوری سر پشتامجی هم امی بکن جالی زمان و بی جالی رخصتنی و بی نه درباره زمان ده پرسه کشته بکن تزانی بی وقت نزانی بی گوز نزانی داری نو برخو پرورده بکنه زینو را خبر ورده بکن تمام شخوات برنامه ما برسا ما خلاطه هوايه ام برسا كتكن ايجو برسويت زاني ام خلاطه كي جدا و شخوا مجارا ما جيكري داي زماني كردي وبشكتنا زمانه تمام برسا ما افا يا كمين تلفزيون كردي كو بكردي وشان كريه كي جانا مت تي في هم اولو يك جاري تبيجي جبرجود ام يعني ام بتوچك بون جمر بحثت كرن دما ام بتو قال كيما جمر بحثت كر دما ام بتوك بون ام دچون مداري تلفزيونيا مت تي في تكر طبعا تلفزيون وكنها نبو دچون باجاركي دچون گندكي دي حيالي ميزانتن ام سرويكي از ام حميزانن يعني لقوري في اكايته هنا قوم تي في وقوشاش بي گوشاش بي عمي برسفاراش ترى بيجي تمام بس قوراس بيعمل خلاطي بدنته شاش بيش خو برسفاراس وكو ما قوتيته ام فرصة داوي بدنته تبقاري انت سريب مني نازي سر قوت نخب مين وازدج يعني سنا خلاص قلت ناخذ ناي خوار اه يك قوتن وخلص يا قوتن تمام امجي السروي بمينن تمام مرحبا أهلا وسهلا شاويت باشي باش نصاب ربي الحمد كا امتى ناسك لله نافيم روجداي ايش خلقي قندن رجعت تشي دبستاني رفا چنداي يانها چاوا دبستان خوش نه خوش بل والله قال لك خوش كيف مش دبستاني رتي وقال لك كيف خوش بين قبتين دبستاني تجهاتي يانا بلي بله بس ناخذ يا تبري جهاتي والله يعني ولا هناك زماني كرديتي چاويت خورتيت نخورتيت هذا زماني كردي بلي دبستانا حم كرديه وكدي مادي عربي تننا بل ما ذاك تاني و تذكرتي ده جهاتي اه ودي ديروكي وادا ديروكي دشي يعني ها مثلا برسا كشتبك انت زاني بي اه قلت راست بيجي امي خلاتك بدنا تشاشكي قلت شاشكي تيجي دويت خلاتك بديما تمام تحاضري جيرا تمام برسامة أبا شو برنامج ما نبي برسامة خلاطة وين برسكيت كن يقول زاني بخلاطة كيتن وتمام أما برسا خوش تلفزيون برسامة أبا يكمين تلفزيون كردي نبي بيتشيه مت تي في مت تي في تجي باوري دي چه سرت زاني كاش مر بحسايب كن يعني مت تي في يعني دي قناة بحسا كرديتك بحسا زماني كرديتك وتشتي بري بحسا ولو فاتشتات لوتك تمريتا چه ساله بازدما بازه يعني كيشان سالي دي سالا 2006 demek ki ne geldi televizyon Ahmet وا تتنبو يا شاقي تدبي Ahmet TV'ye برسفاتا تجي باوري يعني بله تناقو هار يعني لا از خياراتنا بدن تتبقو هار يعني تيسر بميني كازميزي وكاتشواي تمام أمي خيارات أجي بدنتا يعني كيما تي في وقتا قوتي دو نوروز تي في سسي روش تي في يا چاراجي تيشك تي في كيش عجبا ماتي ما تي في تبيجي خلاص سر برسفا خوتنا يخوار نا تمام قوراس بأمي خلاتي بدنتا شاش بيش خومي برسفا راشتر بيجي قمنينا اي تمام باشا دستة صابين مرحبا
سرچاوار سلام چاویت باشی والله باش انت صاحبي رحمة الله بابا کام تناسب کن نافي مردوانة جوندي قرب كلمة اش خلکی گوند بخونه آخر كي كنت بخنا رب شوي گوند چاوایه ومن چاوات كنت گوند علاقتي وچاوانه بهبه خدي علاقاتي ما اجتماعيا باش يعني قندي حمو سرسة هبدا شنو تنو شغل خد كن وروشا قندي باش الحمد لله تشكاريت کی خدي كان كما هي از تدرونم ونوم فرنك جاني از تدا نحن نستوشيت كن في روجي ایده باشه تو بروژیا نه خدي هنا شيت كن برجر مز كان روجي اره شو پیغمبر جی گوتی گونان چیت کی روژی ناگ ای تمام باشه قوت بشترن خود ست الصابي كان بپرسك اشتبكن نها برنامه من ابي برسامه خلاطه بايه ام برسكت كني يقول زانم خلاطه جدا شوي گوشاج دكيجي ام برسفار اسوارت بيشن جير حاضري ان شاء الله تمام برسامه ابا يكمين تلفزيون كردي بزمان كردي وشان كريه كي جانا يعني تلفزيون يكي يا كردي نافي تشي ما تيفي ما تي في اه تجي يعني تشاك هي تسرنا تولو جهدت بيجي خديش برجو براستي ام قالك يعني تبي رامن هي رحمتي بعمل ساعة وام فيدي سيارة صورت كان ام برنا بر تلفزيوني برنا تربس بيش بي بحضرين حتى يدا تلفزيون مرة يعني تشتكي له بالكيش تي بيرات ما تي في ده تي ما تيفي تبي رامن ام ازارو بمجوجك بوم بعمل سيارة صورت كان ام برنا تربس بي بر بسيط كردي تشتغلي او فيلم قرطوني بسيطة هجة تشيلو ناكي بو كردي تشتغلي ام مش فيدك برنامج بيم تماشا بكن چاو هستكي چاو يا اخي والله قالك خوش بو هستكي قالك خوش بو يعني جبير جنابي والله نخوات تبجي ما تي في والله اتذكر جمع متيفيا يعني بري بيتشك نبو زين ما اتذكرينم قناة هبون بجم اما افجريداي ما بو براستي او تبيرا يعني تدبي برسفات يا في برسي ما تي في جمع تبيا يعني اول خلاص تمام ام سروي بمينن بمينين تمام ام سروي بيني راس ما مي خلاتي بتنده شاش مش خامي يا راسي اشتر بيجي ديتنا وتاني خلات جمرة هاي تصابي تهر هابي بله شو خلاتات اف پرتوکاب زمانی کردیش خودتا گو برسف ما تیوی راسه و ممخوش شاهد ون سر مسئله يعني ون هبون الگوری به ام ویل تا پیروز دکن چکید بچه داویده ساعات خوش به ونهارا به ان شاء الله پیشکتی بن هر ون پیش بن وقت بيجي ون رونيا شعبي منا ام وقت مود بينن ون خير وسلامت بن ان شاء الله وساعات خوش ساعتا تاجي خوش و بخاطرته بین خیر و خوشی ده سر چابی بله ما تیوی برسوا راسته یکمی تلویزیون کردیه گو کردی وشان کری خلاط آماجی اف پرتوکاب زمانی کردیه ام دنتل تا پیروز کن چکید بچه داویده ساقي أوا سرچاوا هاتن وقالك سباسيا وجيتكم ديتنا وقالك كيف خوش بو ام جی کیف خوش بون و بین خیر و خوشی ده بخاطره و ام خاطره خود سامی بله برسوا راسته او ما تیوی یکمی تلویزیون کردیش خودش برسوا خوشی باور بوی جوبایجی خلاطا ما اول پرتوکاب زمانی کردی ام تا پیروز کن چکید بچه داویده اسپاسیا وتكم سپاسیا قناة ستيركتكم وسهر دو شعبي ما هاتن وانت صعبي ترى هبي ام جتا پیروز کن و بخاطرته بین خیر خوشی ده بله مامسته برسوا و هر دوا راسته ما تیوی یکمی تلویزیون کردی گو بزمان کردی وشان کریه جوایجی گوی سوزا گو مجور دای ام هر کی خلاطه کی بدون و خلاطه ماجی اپرتوکه کرم بک افجی بزمان کردیاتی نویسان افجی یاتیه پیروز بیلتا چکید بچه داویده اسپاسیا ودكم بخير هاتنا وقالك يتكم اسپاسیا قناة ستيركتكم اسپاسیا حمو قالي كرد ايجون هات الما تماشتكن اسپاسیا حمو ما مستي خوجيتكم و اسپاسیا
گنده خواهی گرب که لیجیت کم و اف شاگرته ما چیه که گوب مرا علی کار بون شاگرته ما ای وقت بیجه یعنی حتی نهاجی بمرا یعنی وقت بی واجی دب مرا زمان گله کی خوش کر و ما یعنی پیش کردن گله کی مرا چه بو بارجی چه بو و گله کی سپاسیات کن و ساعت خوش دست حسابه ما مثلا چی بیجی بله داویدا براستی ساعتا خوش به سر بخوله که دویم از کارم بیجم یعنی گلی کرد خاصی به زمان خو وگریدای به باشه جبر هر مروف دما گوتی خویانی کرن به زمان خو تی خویانی کرن کارم بیج زمان ناسنامه مروفه جبر وی که بهوین ما گلی می کرد خودی زمان خو در کوي خودی چاند خو در کوي دیرو کا خو وگری و سسر او سچاوات پیروز بلوت خلاتی و دسته و صابن سپاسیات کن کدا حمو ما مساجی ام پیروز دکن ججنا زمانی کردی لو حمو پیروز کن ام خاطر خوش وقت خازن ها بخاطر و هم بین خیر خوشیه ده برسوات راسته ما تیوی یکمی تلویزیون کردی و بویه جبوی خلاتا ما ابا مبدنتا وجب زمانی کردی التا پیروز بچکید بجی سپاسیات کم و سپاسیا قناتی جیت کم ام جی سپاسیات کن پیروز بلتا بجیش طرف خاطرته د پازده گلانê de Kurd li her çar parçeyên welêt û dervayê welêt cejna zimanê Kurdî bi çalakiyên cûr bi cûr pîroz dikin. Lêbelê ev roj xwedisipêrê çê. Di pazdê gulana sala 1932 de kovara yekam a bi zimanê Kurdî goptîpên latînî hatiye nivîsandin ji aliyê Celadet Elî Bedirxan ve hat weşandin. Ev kovar navê wê Hawar bû. Bi qasî pêncî û heft hejmaran mijarên siyasî û wêjeyî weşandin. Di heman roja pazdê gulanê de pêşketinên nû di zimanê Kurdî de çêbû. Vê carê di aliyê teknîkî de pêşketin di ziman de pêk hatin, got kanala yekem a bi navê Med TV hat weşandin. Êdî biriya vê kanalê Kurd li her derê cîhanê zimanê Kurdî di televîzyonan de dîtin. Bi boneya cejna zimanê Kurdî di pazdê gulanê de me mijara xeleka xwe pêşketinên di zimanê Kurdî de hilbijart. Bi vê boneyê em cejna zimanê Kurdî li hemî ziman perwer û temaşevanan pîroz dikin. Li vê derê em xeleka xwe bi dawî dikin, ji vir heyanî heftiya bê bimînin bendî me, hûn bimînin di nava xêr û xweşiyê de.